ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mildred, buludak man pa'y ta cellphone mo. Ay nawaw, kit-kita ang us-usarag. Awagak la ko man ni nanang. Ta salud-sudak no matuloy ti ibagbaga na apakitang danan minton bigat. Agload kamat ngamin at nga rod cellphone mo. Sayang mo't nagloda kat ni nanang laang kumati ka sa rita. Ala, loadak lang ang tinumber mo. Anya? UTP 15 ti load ko. Tapno maawagam ni nanang. Oh, aday ta. Kita man nun na-receive mo matlaang. Payakasta ka mo't tan Mildred. Apay ka di aya. Di mo mo't tan ipabulot ti cellphone mo kanya. At dan sa amat ilimlimod mo. Ilimlimad mo't ngay bagbagam. Kita kit den no si mang peten ti inload ko kan ka. Saan kat aday ta nagadupay laang ti bagbagam dita. Si ka Kenneth. Nanang, agkapi kayo pa eh. Agyaman ak unay Kenneth anak kaw. Ti apaw. Nakaturog pa'y laang nanang. Anyang haminin ti gagara yaw. Iyag ko titangdan mo anak kaw. Intad damot la dagaws. Tada ka numat impaw iti kasinsin mo a profesional. Nasaya at mat no kasta nanang. At ay gatang may iti masapsabol meng. Ni Mildred ngay gayam, jak mat makita. Nagpasintraw. Naibos kami ng tigatas kandaya pero ti apo ko yo. Kan gumatang mutlang iti pangkusina meng. Talaga ka di adiyo kayat ti agnaed ijay balay. Ay nawaw. Amuyo mo't nanang. Saan akayat ni Mildred ang makikabalay kami kanakayaw? Saan siguro a komportable kanyak? Ang amno kasta ti kayat na, awan maaramidak. Di bali takir-tikir kami mo't iti dayto abalay nanang. Awan abang abay bayadan meng. Angam saan mat nga inaldaw a makadwa kayaw. Gagangay na nanang. At damot din bukod ko a pamilya. Ay gayam, anya nga iti plano yukin ni Mildred. Kaano ang mangala kayo iti papelyaw? Inton umay atawan nanang. Sigurado tayo tan. Nasaya at matno kasta anak ko. May mayat no mangala kayo iti papelyaw. Tapno legal ti panagdenayaw. Agyamanak, tay manugot ka makisinarak kanyak Mildred. Kailiw ka launay. Uray siyak mat anjong. Kailiw ka mateng. Among ka di. Asipod nag-break takit sa anak kong anak relasyon iti sa bali. Asino nga rod ni gamay ka? I know. Awan day jay. Ti damag ko kat nobyam ka numot day jay. Sana, pastime ko lang day jay a babae. Anya? Day tatipod no. Pastime ko lang ni Jamaica. At ayumot anapimpintas kang isua. Agpaiso? Wen, no kayat mo di agden nataman eh. Panawa mo day jay Kenneth. Saan kan nga agsubli ijay Manila? Saan? Urayak ti pa nagsubli Mildred. No manugot kang agden nata. Agnaed ta iti lugar akayat mo apag naedan ta. Ampay nga italang anagawid ka. Ay ko pila ijay paradaan. Pila manen ijay grocery store. Agasang man tayo ta. Manunga oras mo ijay. Ay nawaw, kaibagbagak laang apila. Pila? Wano ada sa bali ana panam. Na, sa dino kumangay tidaduma apapanak. Agsalsalud-sudak lang Tagasang man tayo ta kinabayag mo. No siyak tayo ta. Sigurado a pinagsasawan na ka. Nakaturog ti ubeng? One friend, Ni Kenneth ngay. nakitangdan manen Da kami laang iti anak ko tinabati dito'y balay, friend. Nasaya at matno kasta, tapno makapagsarita ta itinalapat. May papanitian niya.
nakita kayo kini Anjo nga ex mo iti may sa restaurant iti sentro iti Kalman. No kasta, napankamot laeng iti daydi a restaurant? Wan, anyat kayat asawon ti nakita. Kwa friend, kinapudno na, kayat ni Anjo ti makisinobyan kanya. Kat, nakisinublian kamat kang kuana. One friend, iti Kalman laeng. Ay nawaw, isukat mo da kinit kanti anak yu iti ex mo a babaero? Nagbalbaliw ka numuten, friend. Ay na, friend, patpatsim mo ti ibagbaga day di alalaki. Kaasila ang ti anak mo, no day di alalaki ti pilyam kunak tumot. Hello, Anjo. Anyat planong ngay. Kaano ngagdin nata? Mangalala aklaan iti gundaway. Ano sam ka di ti aguray? Aging kat kaano nga agurayak. Timbagam kanyak kat ay ayatan nakmay. Wanmat ngamin, ay ayaten ka unay-unay, Anjo. Asino tayo ayatan unay-unay? Ha? Kenneth, kunak man magdatrabahom ita. Wan, ngam nagsubli at tada nalipatang. Asino ta kasarasaritam iti cellphone mo kunak? Ay, kwa. Asino day ta kunak? Itigayam ko. Gayim mo wano ex mo. Mangrugi ka man ako nakon. Di ka aglibak. Ngamin, amok ti kalukwam. At danang idanon kanyak anak isinarak ka kan Anjo nga ex mo. Nang nagkumatlaang tinagan ni Anjo itay. Iso nga amok latang nga iso ti kasarasaritam. Anya? Lanang, at na kamay. Day, apa yan, Kenneth, anak ka. Apay nga intugot mo, tiputot mo. Sakit kasta, titsuraam. Insukat na kami ni Mildred. Insukat da kayo, kunan. Unang nagtalaw ni Mildred kat masiguradong ati ex na ti simurutan na. Ay, nawaw, asino nga ex na. Ni Anjo na lang. Ay, naglukon. At dangarudon anak yo. Apay anak isinubyan pay laeng iti ex na. Diyak amaw. Ay, mabiit man laeng taawagak da dya tao. Sanang nanang. Inawagag itang. Kit magamo kay mo tinitibiyag yaw. Di yun naman agsubliyak pay. Una na kanyak nanang. Nukas tangarod. Talaga nga insukat na kayo. Itay pa'y ngaw-awagang ka, ngam itala ang asinong batam ti awag ko. Busy kami nga rod dito, friend. Sa dino ti ayan mo itaya, At daak iti lugar nga adayo kada kayo. ni Anjo ti kadwam, husto ak ka day? One friend, nakisinubyanak ken kuana. Ay nawaw, kasano nga rodan ti agamam no kastalaang. Ay, makamumot din ani Kenneth. No kayat na, di makisinubyan mo't iti ex na. Awan na sakit abakrang ko. Ay na, friend, di kag pampanunot. Ni Anjo nga rod ti ay ayatak ita, friend. Ay nakita amangan no iti udi na kat sikat ti agsangit. Dua tawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kayo ni Mildred. Nya kumaita. Nudwa tawanan tinapalabas nanang. Awan ka di ti planom ang makirelasyon man anak ko. Asino kumamot ti mayat ang makirelasyon ni tikas kanya a single dad, nanang. Ni Margie akalugaran tayo. Nakababayin kan Marjeng. Ay nawaw, anya kumangay ti pagbainam. Una, tadadal ni Marjeng nanang. At da natalgad at trabaho na. Kahit Imposible nga ayatin na tikas kanya. saan mo amaamuan ti sungbat ti saludsud mo, no saan mo nga ipada sa nako. Kasanaw, no di na maaklon ti putot ko nanang. Di supay apagparikutak. Kasano nga no maaklon na. Mabisbisin ako. Apay mo't adi ka nagluto si Mildred. Kasano ko maamakalutong akat awan mo't may luto. At damot kwartam. Gumatang ka dita istora. Ay nawaw, apay asyak ngay. Nalipatam samot asyak tigim matang itikin nantay di kalman. Anya? Siyak tigim matang itikin nantay di kalman. Iso nga ita, si kamot ti gumatang itikanenta. Anya mo't tanti kasta. Awanin ti ado asaw. Gumatang ka kinti tanay mabisina ko. Di na man pagurayan itinabayag kunak na eh.
Si kamot gayam day ta, Kriste. Dasapa ka nagpila ah. Wen ata ada trabaho inton malam na nasuraya. Mayat nga agpayso ti masapa. Aywan gayam. Awan ka di ti damag mo may papankin ni Mildred agayim mo. No sa di numutngatan ti ayan na ita. Nabayagan nga awan nana. Saan mo a friend iti Facebook nakaw? In black nak nana. Nabayagan nga awan komunikasyon may. Sipud simurot iti ex na. Ay, wan nga road. Dila na asyanan iti agama na a pinanawan na. Day tangarod nana. Pinanawan na ti pamilya na para laang iti ex na nga awan sir-sirbina. Ang awan maaramidan tayo. Saan damot ang nagkasarkin ni Kenneth? Kan uray nagkasarda no talaga asaanan akayat ni Mildred ti anak ko. Awan maaramidan may. Tidamag ko kat agdat-daton ni Kinit kini Marjay. Ay wan, ngam saan na pa'y nga inaklon ti anak ko. No kasta nga rod, awanan namnamaan ni Mildred asublian na. Ay talaga nga awanan na kong. Inlaksid ng tupay ti anak na. Tibutot ko, nanang. Nakaturugan. Kumusta nga iti date yukin ni Marje? Nasaya at may, nanang. Di na ka pa inaklaw. Saan pa'y nanang? Ng panagrik-nak, kat adanam namakin ko na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Tapno saan amasayang dagiti sakripisyom. Huwag nanang. Bareng ni Marji muten ti babae aparaken ka. Pasensya kan, no simple lang akan lay sa tigabailak, Marjay. Okay lang ang kanya, Kenneth. Maawatak mat. Ay ayatan ka unay-unay, Marjay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Kenneth. Ay na, agyaman nak. Turay may sa kasingle dagat inayat naklata. Wen ngamin, amok anasaya at kaatao. Sapay la ko man. Tasaan mo nga ramidin tikas iti inaramid ni Mildred kanya. Ay saan Saan ko nga ugali ti mangloko kan mangpanawan niya? Ay na, pagyamanak launay no kasna. Mala, agtugaw ka ta agmerienda taman kit di. Mabisina kun ka. Nakasaritak ni Antim Imelda. Kat nakuna na nga itid na kano ti may sa ababoy na anak ko. Ha? Pudno na na? Wen, inayon tayo kano iti maparte. Ay no, nagsaya atin no kasta. Ay katun na. Maragsakan ni Margino kwa. Sigurado tayo tananang. Dagiti souvenirs yung ay gayam para iti kasaryaw. Nalpasan At day naramid ni Marjane. Di ay way ka no. Tapno saan nga isupay apang gastusan may. Tinapatag kat adda anak ko. Ay kamaudyanan na. Agkasar kay matlaangan. Addan tumot katulungan mo anak ko. Hello! Siyak day to friend. Mildred? Siyak nga root friend. Itaman pa'y anapanunot mo ti umawag kanya? At dala kayat ko amamuan friend. Anya day jay? Pudno ka di nga agkasarda Margie kun Kenneth. Wan, pudno tinadamag mo. Anya? Adda ka di parikaw? Ay ikwa. Awan mo't ket di friend. Mala, agyaman ak unay ata sinong batam ti awag ko. Kunaklakit day no delivery rider ti umawawag. Si kamagayam. Papanamay. Panawan kan anjo. Agwin na swastan. Ay nawaw, papanamay. Agsublian ko ni iti pamilya. Anya, Sa anak anaragsak iti kastoy abiyag. saan ka naragsak? Mano atawanin nga agdenden nata. Ngem awan mo't mapaspasamak iti biyagta. Ay nawaw, apay babasulan na ngay. Desisyon tamot adwa ti agden na. Ay basta, pumanaw akong. Makaamu kamutin iti biyag mo. Okay. Day talaang ti bagam. Wen, adda ka di parikot. Wen no, adda ka di daduma akayat mo amangag. Ay na, anjo aya. Hay, jakamukan ka. Mildred? Naimbag abigat mo, Margie. Adda ni Kenneth. Adda iti unag. Apay ka di? Mabalin ama kasarita. Ay katuwa na. Mabalin latamat.
Kenneth! Kenneth! Umay ka man, pay! Abi ka day. Ha? Mildred? Siyak nga rod. Marday, mapan ka pa iti unag, tada kami tagsarita. Okay, makaammo kayo nga rodan. Apa yang nagpakita ka pa ilang? Kumusta kayon? Kumusta kayo iti anak ta? Nasaya kami latamag. Sigurado ka kadi akayat mo nga ikasarday ta Margie? Ay ayatek ni Marjay, kahit kulaunay agkasar kami. No ibaga kakayat ko ti agsublikan ka. Adda ka di pa'y agbaliw. Ay nawaw, sikat ipimanaw. Sa ita, sa lugsudan ng akasta. San ka di apinanawan na kami iti anak ta para iti ex mo? Bidot ko day jay Kenneth. Pasensya ka, ngam no nagpakita nga, tapno makisinublian kanyak. May salaang ti may baga. Awan tinamnamam kanyak. Oray ti anak ta, di mo panggapan nga alaan. Tamano atawan adi ka nagpakita kada kami. Di na ka din mapakawan. Oray mapakawan ka, jak kayat tagsublimanan keng ka. Pangaaseng, tadi mo riribukan ti biyag me iti anak ta. Awanan, friend. Saan na kayat ni Kenneth ti makisinublan kanya? Adda nga ruden Margie iti biyag na. Nagsakit na friend. Unggunam gatul kanto mo ngamin. Grabe ka mat ngagsasaw. Kaslasaan ka concern kanya. Nasakit mo ngamin ti inaramid mo kung kwa na ide. Aywan gayam. Apay nagsubli ka pay laang. Kunak man wag denden na kayon kini Anjo. Nakiwin na swasa kun kan kwa na friend. Anya? Ang awan mat gayam subliak. Sabali mo ti kasar ni Kenneth. Ay na, friend. Di ka agsao akasla si ka ti biktima. Nagsakit na friend. Pagadalam day taan na pasamak kang ka. Di mo ngamin amo ti makontento. Uray bulbulaan nakalaang ni Anjo nga ex mo. Patpatsyam ti bagbagana. Friend. Anya nga ita. Si kamo lang tinayaw awan gapo iti kinagatal mo. Di ka agsangit-sangit dita. Kasaan mo abagay. Kunak manal. Ay nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutom pa'y ang naimbag ti agbalin nga epekto na kadagiti tao iti aglawlaw mo. Di ka agdarasudos, tano mailawan ka, saan mon ang maisubli pa'y tinapasamaken. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.